Bekuvalwe mba kwiilokishi ezintathu eMbombela eMpumalanga emva kokuba abaqhubi beeteksi bevuke umnyele. Abaqhubi babanga ukulungiselelwa indlela abathi azikho semgangathweni. Ezinye zigcwele yimingxunya logama ezinye ziye zakhukhuliswa ziimvula ezimandla, nto leyo ebeka abaqhubi nabakhweli engozini. We try to talk to the people who are on top to us about this road. This road is not okay for these cars. We use this road every day, and even the community, they have complaints when we are going there. Amawaka abantu kuquka nabantwana besikolo bashiyeke bengenazinto zokukhwela. As5 estation ngathola abo taxi driver bavalile basehlisa emabhansini. Uma ungakayi emsebenzini vela ubhali lutho. Ene belungu vele bas expect ukuthi kufuna sibe semsebenzini asathi sizohamba njani ngani. Oluqhankqalazo luchaphazele neebhasi. Belisiya ku7 vele. Bekufanele ngolayisha abantu ngalazwelisha baye emsebenzini kufanele bafike eWhite River bu half past 7. Manje nabo sebalede emsebenzini nathi silate. Umbutho weteksi kulengingqi uzikhwebule koluqhankqalazo. Si leadership besingekho aware ngokuvala kwemigwaqo. Bashayeli bavele bahlangana babodwa bathi umgwaqo sewonakala isikhathi lesidze kungcono beme ukuze i-department pay attention. Isebe lemisebenzi yoluntu eMpumalanga luthi lunolwazi ngomonakalo wendlela kulengingqi, lithi liza kuqalisa ukuzilungisa ngokwezigaba. Oonoteksi bathi baza kuqhubeka noqhankqalazo de kuhlangabezwane nezikhalazo zabo.